niguo gwatarie mieri iri mithiru barabara-ini ya Mama Wahu mwena wa Dagoretti. Thutha wa barabara ino gukorwo itiganiirwo kwa ihinda iraya na gutiga ikari mwena uyu magithinika ni njira cia ukui. Kuona ona nginyagia athii a maguru ni matunganaga na mathina maingi, undu uria wacungiriire ahuri biashara mwena uyu kuhinga biashara ciao. Hii barabara wakati ilikuwa hapo mbeleni ilikuwa na matope mingi sana, na wakati hii tunaona tumeanza kutengenezewa. Naomba serikali iendelee kuongeza pesa ili barabara itengenezwe, biashara yetu ikuwe rahisi na wateja wetu wakuwe na njia rahisi kutufikia. No thutha wa Kameme TV kumurika ndeto yigi barabara ino, riu gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko ni ambikite mihango ya kumithondeka undu uria wamukiritwo na gikeno kinene ni ikari kuma mwena uyu, makiuga biashara ciao ni icokereirie. Ona ngatho nyingi ni andikia mohoro acio mokire na ni Kameme magĩuka makĩoya tondu hindi ndo twarĩkarĩte ota mieri ĩnana matari mari hafino tio none mararĩhire ni renderea ningi hanini. Aikari makiuga ni marehoka guthondekwo gwa barabara ino ni gugucenjia itura riri na gikiro kinene, kuona ni kiracokete na thutha na njira nene. Mike Sonko atuwezeshe ili barabara hii yetu iweze kukamilika, kwa sababu kutoka ilipoanzwa tumeona wakati Kameme ilipokuja kutuangazia kuhusu hii barabara, tumeona kuna progress. Riu aikari ni macoketie ngatho kuri Kameme TV ni undu wa kumurika kiriro kiao na gigatuika gia kuiguika. Handu-ini ha Kameme TV ritorako ni Wangui wa Wanjiku.